Kani gadega Pati CTV. All Meghalaya Karate Do Association kelas dang ya ke Lumpung ile kai ke arsingi betip kum ke 25th State Karate Championship arja kan Rio haka khandre terek no pra ha Tirat Singh Indoor Stadium Lawal Shimer Shillong ya kan ke Lumpung la perda do Presiden ka Amka Dr. JS Jarwa haka balai don lang Dr. DK Brahma Dr. L Rongsang kumjo ki dikhot ka Amka ki kena bat ki wei ki kena ile kai ki blawan ye benta hakani ke Lumpung ki don aspa san phongot ki bana ki club ki ba la pene so shakani ka sanjok ka jingthmu jong kani ka Lumpung ka long banjet ki kena ile kai ki bakin sai ki ban mi khamat ika jala shaka kai Senior National Karate Championship arja khatnyo ka ban long hapanaji Goa na duk arp santrek adu arpnyo terek rumpang arja khatnyo par ka kai sub junior cadet and Junior National Karate Championship arja khatnyo ka ban long han New Delhi na do khatwei hadu khatsau terek jumang arja khatnyo yakni ka Lumpung an panha perda khatnyo terek no pra do General Secretary ka MSOA Chiranjib Chaudhary kum kongsan Kani gadega Pati CTV.